Bwana Yesu asifiwe, mtumishi wa Mungu. Leo ni siku njema sana ambayo napenda niwaletee ratiba za ibada zinazoendelea ndani ya kanisa la Agape International Ministry chini ya mtumishi wa Mungu Bishop Petro Rubela. Siku ya Jumatano ni ibada ya Bible Study, yani siku ya kujifunza Biblia. Ibada hiyo inaanza saa 10 kamili mpaka saa 12 kamili jioni. Siku ya Ijumaa pia ni ibada ya maombi na maombezi. Ibada hiyo inaanza saa 10 kamili jioni mpaka saa 12 kamili jioni. Lete wagonjwa na wenye shida mbalimbali na Yesu Kristo atawafungua. Siku ya Jumapili ni ibada pia inaanza saa 3 kamili asubuhi mpaka saa 7 kamili mchana. Karibu katika ibada zetu zinazoendelea hapo. Mahali ni Kalakata, hapa uwanja wa Majukumu. Karibu sana na Mungu akubariki sana. Barikiwa. Matendo yako